Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose kuri mwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse birumvikana mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu, turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12, turi mu mwaka wa 2025. Iki gitondo n'ubundi ikituzinduye nta kindi na makuru agezweho, ariko nk'ibisanzwe amakuru aca akaba agiye kugenda agaruka n'ubundi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri intambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Hanyuma rero inkuru igezweho ni ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira rero warumaze igihe kitari gito rwose, abantu benshi bibaza bati se iby'uyu mujyi bizagenda bite? Igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abaturage batuye hano muri za Uvira n'ahandi hagiye hatandukanye bose bakabiringiraga cyangwa se bizereraga iki gisirikare cy'u Burundi kuba ngo nibura ngari imirwano iri ku mupaka wabo mu by'ukuri ngo bashobora kuba batsindiye intambara, ariko kuri rundi bakanavuga ko ari nabeza mu kurwanira mu bintu by'ibibaya, ariko nyine byaje kurangira nyine byose birangiye mu by'ukuri urugamba birangira barutsinzwe. Reka rero twinjire sasa mu makuru mu buryo burambuye, turebe uko byifashe, uko biramutse byifashe situation uko ibyutse yifashe hano muri Uvira. Ubwo birumvikana kuba M23 yamaze kwigeramo byo ntago ndibuze kubigarukaho, kuko nubwo nimugora mwabonaga ama video bavuga ko bayiraye mu nkengero, final byaje kurangira rwose hose bahageze. Ubu rero bakaba ari barimo gukontorora uyu mujyi wa Uvira, ariko ku rundi ruhande turaza kugenda tunagaruka no mu bindi bice bigiye bitandukanye, kuko ingabo zari ziri Kamituga nazo zamaze kuba zishaka uburyo kizigomba guhunga cyangwa se zahunze. Mbibutse ko Kamituga ari muri teritwari ya Mwenga, iyi teritwari ikaba ihana imbibi n'ubundi na teritwari ya Uvira. Donc ifatwa rya Uvira hari abasirikare benshi bari mu bice bigiye bitandukanye bari kurwana kuri zingabo za Repubulika Demokarasi Kinshasa, bafata baje gufasha donc iza leta ndetse n'iz'abarundi yewe na wazalendo. Hari ibice byinshi bahise bahunga. Ubu tuvugana na bari Kamituga nabo bahunze, turaje turebe ese bahungiye. Turaza kugaruka kandi kuri USA nayo hari icyo yavuze kuri M23 nyuma yuko ifashe kano gace cyangwa se uyu mujyi wa Uvira. Tuze kugaruka kandi no kuyandi makuru akomeye cyane yatangajwe n'ubundi n'iki gihugu cy'u Burundi. Byose ni imwe cyangwa se mu makuru tugiye kugenda tubagezaho. Wowe icyo usabwa nta kindi nuko nkandira kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera, kugira ngo buri ko dushyizeho inkuru uzajye uba mbambere mu kubona amakuru rwose uce ukubiri kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Tudatinze rero reka sasa amakuru yacu duhite tuyatangira mu buryo burambuye. Hari ku isaha 11 ziri gushyira saa 12 nibwo amavideo yatangiye gusharacyara kuri rezo sosiyo agaragaza ko umutwe wa AFC M23 biri official winjiye mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe imirwano ikomeye isa naho imeze nka finali yabereye mu by'ukuri mu gace bitango ni Kiriba, niho habaye urugamba, ariko ubona ko rwa rugamba n'umuri rwo guprotectinga mu by'ukuri izi ngabo zacikishaga ibikoresho yaba ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa Kinshasa, dore ko zimwe iz'u Burundi zaceka vimvira zerekera zisubira mu gihugu cyabo, mu gihe iza FARDC nabo bacaga hano muri iki kiyaga cya Tanganyika cyangwa se kino kiyaga kiri munsi ya Uvira berekeza mu bice bigiye bitandukanye birimo za Karemi. Donc hariho gusezera uyu mujyi wa Uvira, ariko umwuka wo kwisezera kenshi ukaba waratangiye kugenda ugaragara. Nibura nko ku munsi wo ku cyumweru nibwo uyu mwuka wagaragaraga. Hari byinshi biri kuvugwa, ni abaturage ubona ko bishimiye cyane kugera mu mujyi kwizi ntare za Sarambwe, ariko ku rundi ruhande indi nkuru twavuga ngo nziza cyane yagaragaye n'uburyo ki M23 yabikozemo. Haribazwa bati rero ese M23 biraza kurangira bite, biraza kurangirira aha, biragenda bite? Gusa icyo tumaze kubona cyo nuko iyi ntambara na nubwo ntabwo ibyayo birasobanuka,
kuko tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Umuntu ashobora kwibaza ati ese igihugu cy'u Burundi kiraza kubana na AFC M23 gute ku mipaka, bitewe rero nuko nubundi aba bagabo nubundi urumva AFC M23 igiye kuba icunga umupaka ubahuza n'igihugu cy'u Burundi. Ushobora kwibaza uti ese baraba babanye bate, ese abaturage muvoma mu by'ukuri ziraza gukomeza nkuko nubundi byari bisanzwe ku bihugu byombi, ese ko twari tuzi ko ibigendanye n'igitoro muri iki gihugu cy'u Burundi ari ikibazo, byari ikibazo ku buryo bakubwira ko igitoro cyabo bakoresha ikinshingo cyavaga hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese akazoza ka Repubulika y'u Burundi ku bigendanye n'igitoro biragenda bite? Byose urumva ko na makuru dutegereje kumenya uko bigomba kugenda. Narabivuze nti akagabo gahimba akandi kataraza, narabivuze ntakagabo gahimba kandi kataraza. Ubwo rero mu by'ukuri wabonaga Evariste Ndayishimiye afite icyizere ndetse aho icyizere Kisekedi ko urugamba bagomba kuzarutsinda. Ariko se ubu iby'uru rugamba mu by'ukuri bizarangira bite? Hari amakuru abantu benshi bashobora kugira ngo nibura wenda ngo igihugu cy'u Burundi ingabo zabo zavuye muri Kongo burundu zose, ariko ndagira ngo mbibutse ko muri Warikare baracyarimo ndetse urugamba rushobora no guhita rwimukira hano muri Warikare, kuko naho murabizi ko harakomeye cyane, harimo n'abacancuru n'iki byose. M23 igomba kureba ukuntu yabasunika n'aba FDL bahari nibura igafungira za Kisangani. Ubwo rero urumva ko ibintu birakomeye, urugamba rwo ruracyakomeye, ariko navuga ko M23 iri kurwitwaramo neza, kuko hano muri za Uvira niho yagaragarije mu by'ukuri ko ari M23. Urugamba barinze bagera muri Uvira, hari ibinyamakuru byandika kuri kote ya Kinshasa bikivuga ko ngo mu by'ukuri ngo bari kugenzura Kamanyola ndetse ngo biteguye gutera n'u Rwanda muri hano kano gace ka za Bugarama. Ariko nyine byose bikaba bigaragara ko nyine byabazimanya cyangwa se byabangiye nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Bo reka rero wenda ntizimbye mu magambo nakire mugenzi wanje Vincent, turebe rero sasa nubundi twigarukire ku makuru, ariko tugaruke cyane cyane kuri iyi nkuru navango yashimishije cyane abashigikiye uyu mutwe wa M23 cyangwa se kuba wuri inyuma. Akaba rero ari inkuru ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Wenda mbere ko tujya muri byinshi niki wavuga kuri ifatwa rya Uvira? Ifatwa rya Uvira navuga yuko icyambere ari uguseba kw'igisirikare cy'u Burundi. Uguseba kw'igisirikare cy'u Burundi, uguseba k'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane cyane ku magambo bwari rwaje gutangaza mu bihe bitandukanye. Yego, mbereye kuri Jean Jacques Purusi wari guverineri w'iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku wa mbere yahungaga, ku wa kabiri yaje kongera kugaruka ahita atangaza yuko umujyi wa Uvira udashobora kugwa mu maboko ya ASM 23. Yongeye gushaka guhunga bimubera ibibazo kubera yuko Wazalendo yamwangiye. Nyuma rero gatoya urabizi yuko M23 yari iri Kiriba irafatwa, ubutegetsi bwa Kinshasa bwakana yuko itafashwe, buvuga yuko amavideo ari gutangazwa atari ukuri, bivamo Ruvungi irafatwa nabyo barabihakana, Runingo irafatwa. Yego, ibyo byose byagiye bifatwa bagenda babihakana. Ahabaga etat major y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, polisi ndetse FDL n'ingabo z'abarundi
Kibirizi harafatwa abarundi bahata ibyo kurya bahata intwaro nyinshi Wiringoma hageze arabigaragaza ariko ubutegetsi bwa Kinshasa nabyo burabihakana burahakanye M23 ikomeza iravasa yinjira mu mujyi wa Uvira ikimara kwinjira mu mujyi wa Uvira ubutegetsi bwa Kinshasa buca amashanyaraza ariko M23 irakomeza ikora patrouille ku buryo bwa kinyamwuga noneho abategetsi bose barahunga bamwe bajya Karemi abandi bajya Bujumbura ku cyumweru niho nteko ishinga amategeko yari yahunze abapolisi bakuru barahunga wabonaga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwabuze buciye nayo bumira ingabo z'abarundi zari ziri mwabira bice zitangira zihungira mu kibaya cya Rusizi izindi zijya Bujumbura bakoresheje ubwato bakoresheje imodoka haza kubaho n'ikintu kibi cy'uko abaturage bashahunga banyuze Kavimvira polisi ya Kongo yagiye bafata ikabaka amafaranga abatayafite bakemere ko batambuka baje kuratwa n'umuturage wabuze amafaranga yishyura birangira ahaguye ndarakomereka ikindi nuko ingabo z'abarundi ejo zari ziri Kamituga nazo zatangiye guhunga zijya aho bita mu gace kandi kari muri Mwenga ntabwo ndi kwibuka neza ariko ninda kwibuka ndongera nkabwira abaduteze yombi ibyo rero bikwereka yuko ingabo z'abarundi zasebeye ku buryo bukomeye ari zanze kugenda zahaguye izagumye guhangana zimwe zirafatwa ubutegetsi bw'Uburundi burahakana ariko ibyo byose ukabona yuko ni igihe cyari kitaragera ingabo z'abarundi zari bita Kamituga zahungira bita Nyamibungu aho bita Nyamubiyungu ibyo byose ukabona yuko ni igisebe ku ngabo z'Uburundi zibaye nyine nk'abacashuru bazi ko M23 yari yabahaye amasaha yuko bakwiye kuba bavuyemo ariko bakabyanga babona bikomeye bakavamo ibi nabyo bije nyuma yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yatangaje yuko ingabo z'Uburundi zishobora kwirotira ngo zizaguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera igihe cyose zizagera ku ntego y'amasezerano yabona FARDC ariko birangiye umujyi bari baravuze yuko utazajya mu M23 ugiye mu M23 igisigaye nuko M23 bitangaza kandi ibyerekana muri rusange ariko uyu mujyi wamaze kujya mu M23 bitekanyijwe yuko hazaba inama y'abaturage vuba kwa gatandatu hakaba umuganda wo gusukura mu cyane cyane kuko wari usanzwe unanduye Vise tugarutse wenda ku kazoza cyangwa se ku mibanire y'iki gihugu cy'u Burundi ndetse na M23 dore ko bagiye kuba bahuza imbibi urabona akazoza imibanire yaba yize impande zombi iraza kuba iteye ite dore ko twagiye tubona kenshi hari amakuru ava ko ndetse n'igitoro cyinshi Burundi bwagikuraga hano muri za Sud Kivu kikanyuzwa hano muri Uvira mpaka kigezeyo ubona imibanire mbanje kuvuga inyungu ASM 23 irakura ku gufata uyu mujyi wa Uvira umujyi wa Uvira M23 irabasha gukontorora urubibi rwabo n'u Burundi ubasha gukontorora urubibi rwabo na Tanzania yego kubyo igice ari cyo cyose bashaka gukora ubucuruzi n'ibihugu bituranye na Kivu y'Amajyepfo byaba biboroheye byaba u Rwanda yaba Repubulika y'u Burundi yaba Tanzania kuko bakoresha ikiyaga cya Kivu kikabasha kubafasha gukora ubucuruzi n'u Rwanda bakifashisha umuhanda ukabafasha kubafasha gukora ubucuruzi n'u Rwanda mu gihe umuhanda waba utameze neza ubahuza n'u Rwanda bakaba bakoresha umuhanda wa Bujumbura ndetse Ruhwa bashaka gukoresha amazi bahura na Tanzania bakoresha Tanganyika iyo ni inyungu babonye kandi mu buryo bwiza bwo kubasha kugeza Tanganyika ndetse na Karemi ikindi nuko barabasha kuhura abanyamurenge bari za Minembwe ingabo z'abarundi zabagoshe ndetse no muri Fizi ikigaragara nuko M23 ibyungukiyemo nkuko nari nabonye amakuru avuga yuko M23 ishaka gufata Uvira ndetse ikerekeza Karemi imbere y'itariki 25 ubona yuko ibigezeho imibanire yabo n'u Burundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ishobora kuba mibi cyangwa myiza nari nabigarutseho ku rubuga rwanjye rwa X mbivuga ndabyandika mvuga ko
igihe cyari cyo cyose M23 yakigarurira uyu mujyi wa Uvira, hashobora kuba ibibazo hagati yabo n'ingabo z'u Burundi mu gihe ingabo z'ubutegetsi bw'u Burundi bwaramuka batisubiyeho, kuko FDD urabizi yuko ugiye gucumbikira abahoze muri Wazalendo, abahoze muri FRDC, abahoze mu Nterahamwe ndetse na FDLR n'indi mitwe ihuriye muri P5. Nubwo bamwe muri aba binjiraga ejo bundi kuri banyura Kavimvira ariko babanje kwakwa intwaro, ntabwo bivuga yuko batazazi basubiza, kubera ko twabonye ingendo nyinshi z'indege ziva Lubumbashi, ziva Kinshasa, zijya Bujumbura, zijya Kindu. Ibyo byose intwaro bazana, kuko nabonye n'amakuru yuko hari abandi basirikare bavuye Kinshasa banyura hano i Bujumbura bajya mu bice bitandukanye bya Vare do Rusizi, Peno do Rusizi. Imibanire yabo rero n'u Burundi mu gihe Evariste Ndayishimiye atahindura imyumvire ishobora kuba mibi, bishingiye ku kuba aba barwanyi ba M23 babuzwe umutekano n'imbonerakure, babuzwe umutekano na FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR bahungiye mu Burundi, ku buryo byanatuma u Burundi bugirana ibibazo na M23 bakaba barasana. Ariko shingiye ku biganiro byaje bitambuka mu bihe bitandukanye, M23 kavuga yuko idashobora kurwana n'u Burundi kugira hatabe intambara y'akarere, kuko kuzana u Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ko Tshisekedi yarakeneye uko haba intambara y'akarere, mbona u Burundi nako bushobora gusubiza agati impembero, noneho bukagendera kuri principe ya politiki ivuga ko nta nshuti y'igihe cyose nta n'umwanzi w'igihe cyose. Noneho ubucuti Burundi bwari bufitanye na Tshisekedi bakabusenya, hakabaho ubucuti hagati yabo na M23 cyane cyane, kuko abagize M23 bavuga Ikinyarwanda, kandi uvuga Ikinyarwanda no kumvikana n'umuntu uvuga Ikirundi biba byoroshye. Mbona ko birashoboka ko Evariste Ndayishimiye ashobora gufata icyemezo akaba yavuga rumwe na M23 bishingiye ku nyungu za politiki. Hanyuma vise USA iti turasaba M23 kugusubira inyuma, ibi byo urabivuga iki? Leta z'Ubumwe za Amerika nibyo umujyi wa Uvira umaze kwinjirwa n'abarwanyi ba M23. USA Department of Great Lakes Region isora itangazo ifatanyije n'ibihugu bigera muri 5 cyo bise ICG. Baravuga bati ni Union Européenne, ni Ububiligi, ni Denmark, ni Leta Zunze za Amerika, ni France, ni Allemagne, ni Pays-Bas, ni Suède, ni Suisse, ni Ubwongereza. Bahise basoza itangazo bavuga yuko basaba M23 ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko babyanditse mu itangazo ryabo, yuko bakwiye gusubira inyuma. Basaba ingabo z'u Rwanda nuko nazo zikwiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Bagaragaza yuko ibikorwa byabaye M23 yakoresheje indege za drone z'ubwiyahuzi, kandi ngo zigahitana abantu benshi. Wabonye yuko ubutegetsi bwa Leta Zunze za Amerika, Ubusuwisi, Ubwongereza, Ubudage, Ubufaransa, Ubuholande, bose bajiriye indimwe kuri M23 bakavuga ngo ije ku butaka bwa Kongo kandi yubahirize umwanzuro wa UN 2273 usaba M23 kuva mu bice byose bafashe. Ariko barongera ngo bubahirize ibikuye muri Declaration de Principe. Ubona yuko Ubufaransa, Ubwongereza, Ububiligi, Amerika, Denmark, Ubudage, Ubuholande bose bagiye mu kuboko k'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko mu bihe bimwe ukabona bagenda bivuguruza, kuko bavuga yuko ingabo z'u Rwanda zisubira inyuma kandi zitari mw'iyi mirwano. Barangiza bakabwira M23 ko nayo yasubira inyuma, none kubahiriza umwanzuro wa UN. Ukabona inyandiko yabo harimo kwivuguruza kwishi kandi no kwigiza nkana, kuko hari ibyo bavuga bitigeze biba kuri tele. Aha, ubwo twavuga iki nk'iki rero akiri buze kwa kuzindi ngabo n'ubundi zikiri hano z'u Burundi muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tekereza ko nka za Warikare baracyariyo,
no mu bindi bice izi ngabo buriya ibyaza kazoza kazo karaza kurangira gate ko umupaka kubera yuko ubwo n'ubuye yuko hari indi batayo yaje n'ubundi y'abasirikare bavuye ikishasa za Burundi je kwifatikanya na FRDC inyuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bamwe bamanuka kavimbira bajya mu kibaya cya Rusizi abandi banyura Kibitoki banyura za Rugomba bita Nyamoma banyura ku mupaka Burundi na Nani na Kongo abo bose urumva yuko baracyari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuze yuko Shabunda ntabwo irafatwa na M23 harimo abasirikare benshi b'Abarundi Mwenga nayo ntabwo irafatwa yose n'abasirikare ba M23 bivuze nuko M23 mu by'ukuri ni bigereranyije n'umuntu wambaye ikote akambara n'ipantaro nziza n'ishati n'ingofero nziza ariko yambaye inkweto zirimo ihwari mujomba cyo nabivuga kuba yambaye inkweto zirimo ihwari mujomba rero ni izi ngabo z'Abarundi ni izi wazarino zikiri mu bice bakontorora igihe icyo ari cyo cyose zino ngabo n'ubundi zateza akaduruvayo bakaba barwana hagati ya M23 ndetse n'izi ngabo kubera ko nubwo navuga yuko bishoboka ko ingabo z'Abarundi binyuze kuri perezida Evariste Ndayishimiye yavuga rumwe n'ubutegetsi bwa AFM 23 ntabwo ari ibintu bizapfa kwigana n'ibintu bizamara igihe noneho bakaba bakumvikana ariko M23 ari uko ikwiye kwizima ku buryo bufatika izi ngabo z'Abarundi niba Tabunda harimo ingabo z'Abarundi niba Mwenga harimo ingabo z'Abarundi niba Karemi harimo ingabo z'Abarundi Fizi ndetse na Minembwe ntabwo ubona ko ingabo zirahita zirukanka nk'uko byagenze birasaba yuko M23 izabanza kuzisogongeza ku muriro kugira zibashe kuva kwizima M23 nayo yaramuka irangaye ikaba yasogongera ku muriro wabo aha nguko rero ngayo Vincent wenda mbere uko tukurekura turagusaba kuduha n'izindi update kugira ngo mu by'ukuri ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane natwe rero mu by'ukuri tugenda tunitegura tujya mu bindi bice tureba nuko ibintu byifashe Vincent tugwaye ikaze tugezeho n'izindi update wabashe gutegura abakunze Jeune Official emereye kuri update hari nuko perezida wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange amaze guhabwa ubwenegihugu bwa Eswatini ndetse ahabwa na passport diplomatique na kino gihugu akaba yashyikirijwe n'umwami Muswati nuko ibinyamakuru byo muri iki gihugu byagiye bigarukaho bitangaza ikindi nuko ngarutse kubyo nakubwiraga yuko M23 imeze nk'umugabo mwiza wambaye ikote ishati n'ipantaro nziza n'inkweto ariko wambaye inkweto zirimo imihwa rigenda ari mujomba nuko umutekano ukomeje kuba mu gice cya Kimoka aho abaturage bari gutabaza bavuga yuko nta kino gice cya Kimoka access Sake Kicanga muri groupement ya Kamuronza teritwari ya Masisi abaturage bateye n'ubwoba n'abantu bitwara intwaro bari kujya bica abantu bagashimuta abandi cyane cyane guhera muri weekend yashize kugira ejo kuwa kabiri ko hari inzu nyinshi zibwe ndetse n'abantu benshi bishwe bikaba bigaragaza yuko abaturage badatuje ikindi nuko Burundi buratangaza yuko M23 ifite gahunda yo gufata Uvira nyine amara kuyifata igakomeza za Karemi naho muri Tanganyika ikavuga yuko naho ngo ishobora gukomeza imirwano mu kibaya cya Rusizi kuramo ingabo z'Abarundi nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru by'u Burundi bakavuga yuko ari amakuru babuze bivuze ikibaya cyo ingabo z'Abarundi ziracyakirimo ntago zirataha zose ikibaya cyose ingabo z'Abarundi kiracyazi kontorora muri Fizi yaza ingabo z'Abarundi zigera mu 15 ziracyahari hamwe muri Puezero bamwe bavuga Puezero muri Minembwe naho ziracyahari yuko M23 yinjiye muri centre ya Uvira ariko isize inyuma mu kibaya cya Rusizi
ingabo z'abarundi. None service yaramuka ifunze umupaka wa Kavimvira, izi ngabo ziri za Poezero no mu bindi bice, hari ubundi iyindi nzira zishobora kunyuramo zisubira mu gihugu cy'u Burundi gihe zaba zokejweho umuriro? Iziri mu kibaya cya Rusizi zanyura mu kibaya nyine zikomoka, komoka zivogagera Rusizi, ziri za Fizi na Minembwe, nta kintu aho komokera byazigora keretse gukwiragira, zikaba zajya mu mashyamba, zagira amahirwe zikaba zazahinguka muri Shabunda na Mwenga. Numva nasoreza ku nama n'itangazamakuru yabaye hagati ya M23 ndetse n'itangazamakuru y'Igoma. Yego. Aho ari inama yariyobowe na Colonel Nanga ndetse yitabirwa na Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki. Bakaba babanza gutangaza yuko AFCM 23 ibyo iri gukora byose ari ukugira ngo ihe abaturage umutekano. Bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabangamye agahenge nibura inshuro zigera muri 30. Bavuga yuko basinye amasezerano ya Doha, u Rwanda rusinyana amasezerano na Kinshasa, ariko Kongo ikomeza gushora AFC mu ntambara. Bavuga yuko AFC mu kwezi igiye gukora ari uko ibyo za Kwango ikajya kurwanya amabondo ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Katanga, ko imitwe yose irimo yitwaje intwaro ivangura rishingiye ku ndimi iri muri ibyo bice byose, ibura ry'ubuyobozi ko M23 yiyemeje gushyiraho ubuyobozi muri ibyo bice. Nanga rero avuga yuko inshuro zirenga 30 Kinshasa yabangamiye agahenge ari uguhera mu kwa 4 kugera mu kwa 11 byabaye. Avuga yuko Kisekedi yabashoye mu ntambara ariko mu buryo bw'ububutsi afatanyije n'ingabo z'u Burundi, agaragaza ibitero by'amabombo byaje bituruka mu gihugu cy'u Burundi mu Kibitoki, bigaterwa mu bice bikontorwa na AFCM 23, bigatuma abaturage bagira ibibazo bitandukanye, bamwe bakahasiga ubuzima abandi bakaba ibimuga. Anamagarira nanone ingabo z'abarundi yuko ziri mu butaka ku butaka bwa Kongo zikwiye kubamo zigasubira iwabo, kandi ko izigotse abanyamurenge bari muri Hope na Mirembwe nazo zikwiye kubivamo zigasubira iwabo. Ibyo nabyo bikaba byavuzwe na Bertrand Bisimwa. Nanga yuko rero nta gahunda bafite yo kwataka igihugu cy'u Burundi nk'uko yabonye Kisekedi yabyifuje kugira ngo habe intambara y'akarere. Mu magambo ya Bertrand Bisimwa aravuga ati twebwe hari ibitero byagabwe biturutse ku misozi y'u Burundi bikarasa mu mujyi wa Kamanyura. Ati cyakoze nta gahunda M23 ifite yo kurasa ku baturanyi kuko bifuza kubana nabo mu mahoro. Bisimwa akavuga ko FARDC batangiye n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abacenosideri bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ko bakomeje kubuza umutekano ibice bikontorwa na AFCM 23. Nanga nakavuga ati reka mbabwire ko FDLR iri no mu barinda Kisekedi. Ati FDLR yunze ubumwe na Kisekedi ku buryo mu maburinda irimo. Ati na bamwe mu bayobozi b'ingabo za leta FARDC ati bari muri n'abagize FDLR. Ati abana bacu b'Imasisi, ati Rucuru, ati kubera yuko bavuga ikinyarwanda nabo bagiye bivanga muri uyu mutwe wa FDLR. Agaragaza ko FDLR mu bice byose by'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo. Aravuga ati nta ngabo z'u Rwanda ziri mwa bino bice tugenzura. Ati tugiremo atamakimirana ari hano ararebana n'abenegihugu. Ati turashimangira ko tuzahora dushyira imbere ibiganiro ari nabyo Kisekedi atashaka. Atari neza mu Rwanda ati turabinyomoje ntabwo ari byo. Nibyavugaga na Colonel Nanga bamubajije ku cyerekeranye niba hari ingabo z'u Rwanda ziri mwa kiriya gice. Kuri yabiteho twatagaragaza yuko atari byo. Freddy Kaniki Rukema akaba perezida w'umutwe wa MRD twirwanaho nawe akaba umuyobozi wungirije w'ibiro AFCM 23 ushinzwe ubukungu. Ndetse bari bakavuga yuko imirwano igeze muri upira hafi ya yose. Akagaragaza yuko abaturage bakomeza kubura ubuzima bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Wabonaga yuko mu byo bagaragazaga gupfo
kagaragaza uburyo drone zarashe Masisi no mu bindi bice bitandukanye byagize ingaruka ku baturage. Ibyagaragajwe rwose muri rusange ubonaga bigamije kugaragaza ishusho nyakuri y'urugamba AFC M23 iri kurwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa na programme yo gufata umujyi wa Uvira n'uburyo biteguye gukemura ibibazo bafitanye n'u Burundi nk'uko yagiye abigaragaza mu bihe bitandukanye. Bahanaga ijambo buri wese akagaragaza uko abyumva, uko abona ibintu n'uko bikwiye kugenda. Vise twitege iki kuri iyi ntambara? Tuvuge ko nibura igiye kuba ihagaze, cyangwa mu mbone zawe urabona n'ubundi ishobora kuza gukomeza no mu bindi bice ahubwo igakara kurushaho? Mu mbone zanjye mbona yuko ino ntambara itari buyikirangira, kubera yuko ingabo z'Abarundi nabo kwakira igitsebo zihuye nacyo bazakwa umujyi wa Uvira biragoye. Ku buryo amezi 2 umujyi wa Uvira uzakomeza kubona urimo ibibazo by'umutekano mukeya, kubera ingabo z'Abarundi zikoresha abazarino bakora infiltration, ariko n'abangabo mu mutwe wa FDL nabo bazajya bakomeza kubuza umutekano AFC M23. Icyo mbona nuko AFC M23 igihe yabona akazi gakomeye ko gukontorora ibice byose igenzura, cyane cyane bishingiye kuba yafashe n'umujyi wa Uvira kandi batabyifuzaga. Urabona nubwo n'umujyi wa Uvira bawufashe, ariko ibindi bice bitandukanye bya AFC M23 kontorora byari bikirimo n'ubundi umutekano muke, nka za Kabare, za Karehe, ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Masisi. Ubona yuko bitero ushuma bishobora kwiyongera, ariko bikazagira bikarangira mu gihe ingabo z'u Burundi zakiyemeza gufatikanya na AFC M23 guturana kandi basangira inyungu. Ya nguko rero Vincent nuko byifashe. Urakoze cyane kubwo busesenguzi. Niba hari ikindi wenda mbere uko tukurekura wumva watangariza abadukurikiye, ubwo tugwaye umwanya niba kandi ntacyo twakurekura Vincent tugakomeza n'andi makuru. Numva twarekera tukaza gukomeza mu makuru yacu ataha. Yes, nguko rero yari Vincent twari turimo kugenda tuganira tureba rero ku byifatwa rya Uvira ndetse na reaction n'ibindi byinshi cyane biri kugaragara, byaba biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nibyo twe turimo kugenda tureba uko ibintu bihagaze muri aka kanya. N'ubundi reka nkumenyeshe ko rwose na n'ubu kugeza ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi ngo ntabwo kirava kwizima, sinzi rero niba kiri buze gukomeza kurwana, niba ari ubwoba bafite bw'uko giseke dashobora kuba yababaza mu by'ukuri, kuko urabizi ko hari amafaranga yahabwaga cyangwa se babonaga kuri abasirikare babo. Muri make nava ko M23 ishobora kuba yubitse imbehe yabo bariragaho. Nabonye hari abavuga ngo noneho Neva yongere agaragare ari mu binombe, ati yongere rwose agaragare ari gucukura amabuye y'agaciro, ati nibwo turi bumenye rwose kuko niba mu gihugu cy'u Burundi habamo amabuye y'agaciro. Bati naho ubundi twabyemeraga, twabonaga ko aya mabuye yaba ava hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero indi update ingezeho cyangwa se indi breaking news nuko nubundi special force ya M23 babandi twita bamakasye, ndetse ubu tuvugana rwose bo ngo bagiye kuruhukaho gato, ubone ngo bahite berekera n'ubundi muri za Warikare, ariho urugamba rugiye kuba runakobereza, aho ngo biteze kurwana intambara ndetse ngo ishobora kuzaba ikomeye cyane kurusha iyi yaberaga hano muri za Gatogota ndetse yewe na za Ruvunge, tutibagiwe na za Uvira n'ibindi bice. Bakava rero ko impamvu nyamukuru igomba gutuma hari urugamba rukomera, bakava ko ikoranabuhanga ryose ry'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariho riri, amaso yabo niho ari, ibigendanye n'abacancuro benshi bakontorora bakoresha izi ndege cyangwa se barwanira mu kirere niho bari. Gusa mu by'ukuri bakavuga ko ibintu bizaba bikomeye, kuko nugaruka no ku ruhande rwa FDLR bakubwira ko na General Omega ahangaha rwose yamaze kuba ahashimwa amatako ariyo hano muri za Warikare. Ubwo rero bivuze ngo
bishobora kuza gukomera cyane kuko ni FDLR n'ubundi igomba kurwanya cyangwa se bagomba gufatikanya bakarwana bari kuvuga ko niba bagiye kuva muri biriya bice nta handi bari basigariye. Ibyo rero nabyo bikaba ari principe ishobora kuza gutuma urugamba koko hano muri za Warikare rugomba gukomera. Gusa ariko ku rundi ruhande abaturage barishimye cyane pe, abaturage barishimye cyane kandi none ntekereza ko nta muntu w'umurundi ndabizi ko mpamvu dukurikiye abarundi abavandimwe rwose baturanye ndetse tunahuje umuco hamwe na hamwe tujye duhuje umuco. Nizera ko rwose ntawe ushobora kutubreminga cyangwa se ngo adutere amabuye ngo Jeune Official ngo dutangaza amakuru ngo urabona ngo niki, kuko ntacyo izi ngabo zanyu FNDB zitaberetse ku bigendanye n'imirwanire. Ibi biragaragaza ko bana bishatse cyangwa se baramutse hano bakandamije. Ibi bigaragaza ko rwose hagize n'undi mutwe wijaja rukavuga uti natwe tugiye kurwana, babikora barwana pe, barwana kuko twabonye ingabo z'abarundi zisane zabaze guhura n'ihahamuka bitewe n'ibyo bagiye bahura nabyo hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarundi ahantu bigeze barwana nibura bakavuga ko barwanye pe, na ahantu bita za Ngungu. Icyo gihe nabwo hari abari baturutse muri za Somalia bari baje ngo baje gusubiza inyuma y'Vetura ngo bari bamaze igihe barwana n'ibyihebe ngo bafite experience. Icyo gihe Ngungu barongera barayigarurira ariko nta n'amasaha rwose bamazemo M23 yahise yongera kurekipera cyangwa se kwisubiza kino gice cya Ngungu. Ngayo rero nguko ibintu bikaba bimeze nabi cyane, aho rero ubu tuvugana nkuko mugenzi wacu arabivuze, abaturage rero benshi bari bamaze kuba bahunga, bo bakomeje kugenda bahunguka, aho hari abari bahungiye ku mipaka cyangwa se ku rubibi rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Abo rero bakaba batangiye kugaruka mu ngo zabo, ndetse we n'abari bahungiye mu Rwanda hano za Bugarama nabo bakaba batangiye kugaruka mu ngo zabo. Kisekedi cyangwa se Uburundi bugongeye gukora irindi kosa rito ryo kurasa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sinzi icyababaho kuko twabona byinshi cyangwa se twabona ibyo amaso yacu rwose atari yiteze kubona. Ndagira rero ngo buri wese agire icyo yandika muri comment ku by'irifatwa rya Uvira, kuko ndabizi ko n'ubwo natwe tuba tuza tugasesengura, ndabizi ko namwe hari byinshi muba mufite mwavuga cyangwa se yaba ibitekerezo ndetse nuko mubona ibintu, ndabizi ko namwe rwose muba mubifite. Ubwo rero namwe rwose muhawe umwanya kugira ngo mubashe rwose kugira icyo musesengura cyangwa se mutangariza kuri rezo sosiyo cyane cyane biciye mu buryo bwa comment. Nguko rero ngayo, ubwo reka dukomeze dukurikirane turebe tunarebe dore ese bukiye bute, dore ko abatarano muri Uvira yari yakaswe. Vincent nawe aruvuze ati rwose ati ingabo za guverinoma zahise zikata amatara, ariko nje ku giti cyanjye sinzi niba ari buzo zayakase pe. Ibi birashoboka ko ari strategy ya M23 ahubwo ivuga iti niba tugiye kwinjira mu mujyi ari nimugoroba birashoboka ko mu madirisha haba hari abaduteze ambushe n'iki, batabwo duturamutse dukuye haya matara dushobora kwinjira nyine bakibuka bamwe tubahagaze hejuru. Rero ku ruhande rwanje nubwo Vincent yaravuze ati nibo baba bakase guverinoma yakasa amatara, guverinoma yari yahunze sinzi ukuntu yakata amatara rwose bagiye, ariko ku ruhande ukabana bavuga uti bakata bari kugira ngo babone uko bacika abanyuma, ariko ku ruhande kukavuga byumvikana neza cyangwa se kigaragara ukaba wabona ko ni M23 ishobora kwa yayakuyeho kugira ibone uko yinjira muri uyu mujyi mu by'ukuri. Babyuke mu gitondo babasanga bageze mu bice byose bamaze gukwirakwira. Kamituga rero, Kamituga nayo ubwo ni muri Mwenga, ngira ngo mwamaze kumva ibyayo. Kanze ture mugenzi wacu uri hariya za Mwenga nawe uri ku mirongo y'urugamba, turebe icyo arimo aradutangariza muri iki gitondo. Icyo arimo aradutangariza mbese bimeze bite Kamituga. Ariko ntekereza ko urugamba ku ruhande rumwe rusa n'urworoshye, rusa n'urwatangiye koroha kuko ibice bimwe bari kugenda bikuramo,
bari kugenda rwose bikuramo umwe kuri umwe bagenda bikuramo ibintu ntago byoroshye kuri izi ngabo pe. So reka dusoreze ahangaha ibindi byinshi turaza kugenda tubigarukaho wenda mu yandi masaha. Mwakoze kubana natwe kandi Nyagasani akomeze. Ndabona abonetse bimeze biteka turebe banza turebe uko birabyifashe muri teritwari ya Mwenga. Yes, nguko dukomeze kunashimira cyane rwose abantu mukomeje kugenda mubana natwe ndetse namwe mutanga ibitekerezo bya hato na hato. Ni iby'agaciro cyane kabisa. Abantu twabanye rwose dukomeje kugenda tubana yaba hano rwose reka bakunze kuyagarukaho mu kindi kiganiro. Mwakoze kubana natwe turabakunda cyane. Ciao.